bakunzi baruka Empire rero nyamuneka reka nongeye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose. Birumvikana rero turagarutse muri studio zacu kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugira ngo tubapdating tubabwire uko byifashe by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, rero tugende tuba updating gatanu kuri gatanu, ari nayo mpamvu ngira ngo rwose nyamuneka kuri wowe utari wakora subscribe option kuri sabone kugira ngo ibiganiro n'amakuru mugezweho tujye tubibanamo, ariko kandi nyamuneka munasharinge munibuke na comment kugira ngo tujye tubana gatanu kuri gatanu. Twirukanse cyane rero by'umwihariko sindi butinde, reka mbanze rwose nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari mu gihugu cya Congo, bari Kenya, Tanzania, Mali na South Africa ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi tugiye kuba twinjira mu gihugu cy'u Burundi tubabwire ko muri ijoro ryakeye ibintu byahinduye isura, ndetse uwitwa General Neva nyamuneka byamukubiranye nyuma y'inama idasanzwe, ikaba ari inama yaremwe by'umwihariko na bamwe mu basirikare bakomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ni inama rero yigaga ku kijyanye n'abasirikare bakomeje koherezwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ikaba ari inama yashoboraga gutuma nyamuneka ibintu bihindura isura, ikaba ari inama yashobora gutuma ivumbi ritumuka by'umwihariko hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka rero amakuru twamaze kwakira atariho ivumbi ubu tuvugana nuko rwose ngo witwa General Neva nyuma y'inama ashobora kuba ari mu kaga gakomeye, ndetse isaha ku isaha ashobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Turaza kubyinjiramo turebere hamwe ibyavugiye muri iyi nama, ariko kandi turaza kugaruka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubapdating tubabwire uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Muraza kunyemera dusimbukire muri teritwari ya Masisi tubapdating, muraza kunyemera tujye mu bice byo muri teritwari ya Walikale tubapdating, muraza kunyemera tujye mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapdating gatanu kuri gatanu. Turaza gusimbukira ahitwa Zanzibira tubabwire uko byabyutse byifashe. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko tugende tubapdating tubabwira uko situation ihagaze gatanu kuri gatanu. Rero nyamuneka utari wakora subscribe yikore, kuko muraza kunyemera tunanyarukire mu bice byahariya rwose muri Mambasa muri teritwari ya Rubero Walikale. Turaza kwinjirayo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye by'amakuru akomeje kugenda aturuka. Turaza kuba updating tubabwira amakuru menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Icyo usabwa rero nta kindi rero, weho sharing ukore like utwereke ko turi kumwe natwe, amakuru tuyaguherereze ku gihe kabisa, tuyaguhe rwose atari yaba umuranzi muri rusange. Twirukanse cyane rero nyamuneka ushobora kuza rwose gukomeza kugabwaho ibitero. Umuyobozi wa M23 bamwita Bertrand Bisimwa abinyujije ku rubuga rwa X yanditse ko rwose kuri iki cyumweru indege n'imbunda zemereye rwose zatangiye kugenda zumvikana mu masaha ya mu gitondo muri biriya bice. Ibyo byanatangiye gutera ubwoba benshi, bavuga ko iriya mirwano ishobora kuza kugwamo benshi cyane ku rwego rwo hejuru, ikababangamira ndetse n'ibicuruzwa by'abaturage byose byambukaga bituruka hano za Walikale byose bikabasha guhagarara. Ibyo rero nibyo bintu byatumye rwose abaturage bongera kuvuga yuko urugamba rushobora kutaza koroha. Si ibyo gusa kandi by'umwihariko hano muri teritwari ya Rubero naho imirwano irakomeje, ngira ngo ku munsi w'ejo muziko n'abasirikare ba FARDC basubiranyemo. Si ibyo gusa kandi gusubiranamo ni nako ibitero bya Wazalendo birimo biragenda bigabwa muri teritwari ya Walikale, kuko ni ibitero birimo biragenda byibasira abasivile nabyo rwose mu bice bigiye bitandukanye. Ni ibitero rero navuga yuko byongeye kugabwa muri ano masaha mu gitondo yo muri iki gitondo rwose, bikaba ari ibitero byagize ingaruka by'umwihariko ku baturage, kuko ni ibitero birimo biragenda bigabwa ariko bikanagabwa mu rwego rwo kugira ngo bihonyore uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ariko abasivile nyamuneka hano bakabihuriramo n'uva gusenya. Ngira ngo ku munsi w'ejo nabwo rero twe twababwiye uri kubera hano muri teritwari ya Rubero, tubabwira ko rwose FARDC irimo irakora amahano, ariko tunababwira ko umusirikare w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarasiye mu kabari ko muri Rubero Centre bagenzi be babiri b'abakomando ahagana ku isaha z'isaa saba. Abangaba bagahita bagera gute, bagahita bahasiga ubuzima. Amakuru yaturukaga rero mu nzego z'umutekano zaho yavugaga ko
mu kuba byateye impaka zishingiye ku bagore zaje gufata indi ntera zirenga igaruriro. Imirambo y'abasirikare bahishwe yahise ijyanwa muri morgue ku bitaro bikuru byo muri teritwari ya Robero, ahagana isaha rwose y'isaa saba. Ibi nibwo byari bibaye. Binavugwa yuko kandi Lieutenant Colonel Kiyometele Aliane, umuyobozi wungirije w'ingabo zo muri kariya karere, yemeje biriya bintu. Yarabyemeje rwose, avuga ko uku kurasana kwabayeho. Yanavuze ko kandi uwari warashe yahise afatwa na bagenzi be b'abasirikare, hanyuma akajyanwa ku biro by'ubushinjacyaha bw'igisirikare muri teritwari ya Rubero kugira ngo abisobanure. Ibi byaha bya FARDC rero mubyibuke neza, ntabwo ari byaha bije rimwe byo kumva bagiye mu bagore, kuko n'ibyaha by'uruhererekanye bikomeje kugenda bigaragara mu gisirikare cya FARDC, kuko FARDC no mu ntangiriro za Nzeri ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi barabikoze. Ku itariki 8 Nzeri, umusirikare wa FARDC yarashe umugore Kanyatsi. Nyuma y'iminsi ibiri, ku itariki 10 Nzeri, n'indi musirikare yishe umusivile hafi y'umudugudu wa Lima uherereye nko mu birometero 6 uvuye ahitwa Njipanda, ukiri muri teritwari ya Rubero. Urumva yuko rero Nyamarika ibintu bitifashe neza habe namba muri rusange. Ibitero rero birakomeje kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera kugeza aho isaha ku isaha barimo baranikanga n'ibitero bya Sukoyi bishobora kuza rwose gukomeza gukora amahano mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko rwose ibitero bya Sukoyi nabyo bimaze iminsi bihungabanya umutekano w'abaturage. Murabizi ko rero no muri teritwari ya Rubero ubwo imirwano yaherukaga yitwa za Kitsambiro, naho rwose mu nkengero zaho ibirindiro bya M23 byarashwe, ariko amakuru akavuga ko M23 yakoze ibishoboka byose kugira ngo ibisubize inyuma. No muri Mbambasa ndetse na Alimbo, ingabo za FARDC nyuma y'igihe kirekire rwose zongeye guhagurutsa indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukoyi zitoretsa ibirindiro bya M23. Imirwano kandi irakomeje by'umwihariko mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi nanone kabisa, kuko mu bice bya Zagahira naho situation ni hatari. Impamvu babwira nti situation ni hatari ni uko ahantu hakomeje kugenda habaho ibitero birimo biribasira bikomeye rwose Nyamuneka abasivile, bikaba ari ibitero navuga ko rwose bishobora kuza gutuma ibintu bikomeza kuba bibi cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nubwo ibitero birimo birabaho, igisirikare cya M23 kiri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibitero bisubize inyuma, ariko ni ibintu ubona yuko birimo biragenda binaba iby'imfabusa, kuko n'ubundi biri kurangira abasivile babipfiriyemo cyangwa se babitakarijemo icyitwa ubuzima ku rwego rwo hejuru. Sivile rwose Nyamuneka bari kugenda bicwa. Ni ukuvuga ngo rero uko abasivile bari kwicwa ni nako ubwicanyi bukomeje kugenda bufata indi ntera, kuko jenoside rwose ikomeje kugenda ikorwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikomeje kugenda ikorwa rwose ku rwego ruri hejuru, kuko nk'ubu tuvugana mu nyemerere mbabwire yuko rwose Nyamuneka mu bice rwose bya hano rwose birimo FARDC birimo biragenda bikorwamo jenoside iri ku rwego rwo hejuru, aho iperereza rinakomeje kugira ngo baze kumenya abakomeje kugenda bakora jenoside ku rwego rungana gutya. Abantu bari gutwikwa, bari kwitwa nabi cyane. Ni bimwe mu bintu ushobora kubona ukabona nawe biteye ubwoba. Ariko kandi si ibyo gusa, kuko Perezida Tshisekedi yagiriwe inama nyinshi cyane zo guhagarika jenoside. Murabizi ko mu minsi ishize New York mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo yari ari mu nama idasanzwe yanavugiyemo byinshi cyane. Ni inama yari yitabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye hirya no hino ku isi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero Felix Tshisekedi yasabwe kuzirikana igisobanuro cya jenoside, anagarizwa ko ubwicanyi buba bugamije kurimbura ubwoko runaka, bityo kandi ibyo bikaba bikubiye by'umwihariko muri kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byanagarutsweho rero na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, na n'ubu baracyabivuga. Wanavuze ko jenoside atari igikinisho, akasaba Tshisekedi kudakomeza guhindura ubwicanyi ayica abantu. Aha rero hari nko mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yagiranye
na benshi barimo ba Venuste Nshimiyimana agaruka kuri ibintu bya Tshisekedi. Yanabwiye kandi Tshisekedi yuko yatinyutse gushinja abandi gukora yatinyutse gushinja abandi gukora jenoside mu gihugu cye, gushinja gukora abandi muri jenoside mu gihugu cye by'umwihariko, kandi ibyo bikaba bizwi yuko umutwe wa FDL ari gukora jenoside, wanasize ukoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ndetse kandi ngo yanarangije yanirengagije ubwicanyi bunakorwa na Wazalendo. Murabizi ko Wazalendo nazo zikora ibikorwa bifatika birimo jenoside, banafashwa na leta ya Kongo bagakorera abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi batuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu nama iheruka rusange y'umuryango w'abibumbye ya 80 yateranye tariki 24 murayibuka. Tshisekedi yanabwiye abari bayitabiriye ko badakwiye kwemeza ko jenoside iri gukorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ntiyari yasuye ubwoko cyangwa itsinda ry'abari gukorerwa jenoside, ahamya ibi gusa. Ibi bibera mu burasirazuba bw'iki gihugu ahayoboye intambara isanzwe, ahubwo ko nta ntambara isanzwe iriyo, ahubwo ni jenoside irimo iragenda ikorwa mu bucece. Nduhungirehe rero yamaganye imvugo ya Tshisekedi imbere y'inteko ishinga amategeko rusange y'umuryango w'abibumbye, ashingiye ku bimenyetso bifatika agaragaza uburyo abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi rero bakomeje kwicwa, kandi bakomeje kwicwa n'imitwe yitwaje intwaro ifashwa na Perezida Tshisekedi. Mu kiganiro umunyamakuru yabajije Minisitiri Nduhungirehe niba hari kwitana ba mwana hagati ya Tshisekedi nawe amusubiza ko jenoside itari igikoresho. Yagize ati jenoside ntabwo ari igikoresho, ahubwo ni icyaha cyateganyijwe n'amasezerano mpuzamahanga, kigaragazwa no kwibasira ubwoko ugamije kumara burundu. Yakomeje avuga yuko kandi atumva uburyo Perezida Tshisekedi ajya imbere y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ngo agapfa kuvuga ngo jenoside biraho gusa byo mu kirere, kandi azi yuko nta gisobanuro cyayo. Navuze ko kandi FDL izwi nko gufatanya n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi yarakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda yakorewe abatutsi mu Rwanda. Avuga ko kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bwageze aho umuha ikaze uyu mutwe, ndetse uyu mutwe, ndetse kandi ko bubaha inkunga ahanini y'ibikoresho bya gisirikare. Hejuru y'ibyo rero yanagaragaje ko Perezida Tshisekedi ari we wahaye Wazalendo intwaro, mu gihe bizwi neza ko abarwanyi ari bo baba bagomba kubyishakira, ndetse izi ntwaro bakaba bazikoresha bica abaturage ndetse banabahohotera. Yanibukije ibyabaye mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023 bw'imitwe yitwaje intwaro irimo Nyatura, Mai Mai na FDLR yanageze kigatwika amazu y'abaturage agera kuri 300 mu gace ka Nuni muri teritwari ya Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru. Izo zose zatwitswe zikaba zari iz'abatutsi. Mu gusoza rero Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko hari ibyaha byinshi biri gukorerwa abanyekongo bya jenoside muri rusange. Ngayo nguko rero ibyo ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bivugwa ku kibuga cy'imirwano. Rero ibintu birakaze kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera. Urugamba rwose nyamuneka rukomeje kugenda ruba imberenge. Nk'umunyemerere mbabwire yuko mu bice by'iminembwe nyamuneka biri kuvugwa rwose yuko icyitwa indege za FARDC zongeye guhaguruka isaha ku isaha, zikaba zishobora kuza kurasa kuri iki kibuga cy'indege. Amakuru rero namaze kwakira nuko uko byagenda kose mu gihe izi ndege ziraza kurasa kuri iki kibuga cy'indege, zishobora kuza kujya kurasa rwose, by'umwihariko muri ibi bice by'iminembwe, kuko ariko nubwo zijya kurasa, amakuru dufite nanone ku rundi ruhande ngo ni uko igisirikare cya M23 cyamaze kwitegura mu buryo budasanzwe kugira ngo kize gusubiza inyuma biriya bitero nabyo byamaze rwose kuba bigaragaza ko nta gahunda bifite yo guhagarara. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi.
Andi makuru akomeje kugenda atugeraho ubu tuvugana, nyamuneka ibintu byongeye gufata indi ntera, byongeye gukara ndetse no gukarata mu bice rwose navuga yuko ari ibyo muri teritwari ya Masisi, kuko ubu tuvugana nyamuneka munyemerere mbabwire yuko ibitero biremereye cyane by'umwihariko hano muri teritwari ya Masisi byamaze kuba rwose byongera kugaragara mu bice bya za Gahira, ndetse bikaba bitumye M23 inasohora itangazo rikomeye ivuga ko ibi bitero birimo biraba hano biri bugire ingaruka ku basivili, ariko nayo igomba gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibi bitero bize gusubizwa inyuma muri rusange. Mwibuke yuko rero ibi biri kuba mu gihe umutwe udasanzwe w'ingabo za MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wanabonye umuyobozi mushya, ndetse umuyobozi mushya wanavuze ko bagiye gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke. Ingabo rero zo mu mutwe udasanzwe za MONUSCO babonye umuyobozi mushya, by'umwihariko ugomba kubafasha kugira ngo bagarure amahoro n'umutekano. Ni umuyobozi rero mushya witwa Majoro Jenerali Musangula, wanagaragajwe ku itariki rwose mu minsi itambutse. Umusirikare rero wamaze kujya no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo w'umunyatanzaniya, yanagiranye ikiganiro n'ibitangazamakuru abibwira ati aje gusubiza igihugu ku murongo, byari byarananiranye bigiye kuba bisubira mu buryo. Abenshi mu baturage rero ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye kugenda bagaragaza impamvu ikomeye MONUSCO idashobora kugira icyo ikora, ndetse banavuga yuko binagoye cyane kugira ngo MONUSCO izagarure amahoro n'umutekano cyane muri burasirazuba cyangwa se kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ihamaze imyaka irenga 20. Gikomeje rero uyu mukomando murabizi yuko we byatangaje, yavuze ko rwose ati mu nshingano dufite zirimo kurinda abaturage no gukorera ubushake bw'ibyo dushyize hamwe n'ingabo zose za MONUSCO ndetse na FIBA ari nayo nyoboye. Ibi yarabitangaje cyane, yanavuze ko kandi bazahangana n'imitwe yitwaje intwaro irwanya abaturage. Ati ikindi cy'ingenzi kandi ni uguhangana n'inyeshyamba tukagabanya ingufu zabo kurwana kugira ngo bareke abaturage bakomeze imirimo yabo ya buri munsi. Yanavuze ko kandi kurinda abaturage ari ibikorwa byiza cyane n'ingabo gusa, gukoresha umuntu imbunda by'umwihariko ari ikintu bagomba gukoresha cyane, ku buryo bagomba kwiha kurinda abaturage ku rwego rwo hejuru. Hejuru y'ibyo yatangaje rero hanakenewe by'umwihariko n'itangazamakuru ryari rihari, yanavuga ko rizajya ritangariza rubanda akazi bari gukora ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kajyanye no kurinda abaturage, bityo kandi ngo bakanasangiza abaturage ibice barimo ndetse n'ibyo barimo bakora. Yanavuze ko kandi itangazamakuru rifasha kugaragariza abaturage ibikorwa bakora byo kubarinda. Nyamuneka rero birumvikana yuko ibintu byamaze kuba bifata indi ntera. FDLR rero nyamuneka yagaragajwe neza yuko ifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagamijwe kumaraho abanyamulenge. Ibi ngibi nabyo byongeye kugaragarizwa muri iriya nama idasanzwe imaze iminsi ibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko nubwo Tshisekedi kidatabyumva akavuga yuko FDLR itari muri Kongo. By'umwihariko amakuru dufite n'ubundi ni uko yayigabanye n'Abarundi, kandi byubwira kimwe cya kabiri cy'abari bari muri Kongo bari mu gihugu cy'u Burundi, abandi bakaba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko niho bakomeje urugamba n'ubundi bava muri iki gihugu cy'u Burundi bagaza kuri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rero runabinyujije kuri Minisitiri warwo w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe, wagaragaje ko umuryango w'abibumbye ubufatanye bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa FDLR ugizwe uruhare n'abasize bakoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda mu mugambi wo kurimbura abanyamulenge b'abatutsi muri rusange mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibyo rero Nduhungirehe yagarutseho ku munsi w'ejo, by'umwihariko nta minsi myinshi rwose ishize ubwo Tshisekedi yari ari mu nama ya 80 y'umuryango w'abibumbye yaberaga i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagaragaje ko rero mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari byasinye amasezerano y'amahoro bigizwemo uruhare na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, cyo kimwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Temani bin Hamad Al Thani.
ishyirwa mu bikorwa rero by'ibyo biganiro byari byabayeho hagati ku mpande zombi, avuga ko bitigeze bishyirwa mu bikorwa. Anavuga ko ubufatanye bwa FARDC na FDL n'abacancuro b'abanyamahanga birimo birakomeza kudindiza ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano. Yanagize ati rero kuva amasezerano yasinywa, umusaruro wayo wakunze kugenda gake, kabone n'ubwo inama zitanga icyizere zikomeje kubera i Washington mu rwego rwo kugira ngo aya masezerano yasinywe mu kwezi kwa gatandatu ashyirwe mu bikorwa. Nyamara kandi biri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yanakomeje rero agira ati ubufatanye bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Wazalendo, FDL ndetse n'abandi, hakaba harimo harakoreshwa drone n'indege z'intambara mu kugaba ibitero ku baturage b'abasivile, by'umwihariko Abanyamulenge ndetse n'abandi.